Siyak ni Manong June, siyak mit ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FTD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen Karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan you John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti is-isam. Purpurngiit. Gargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Okay, naibaga nga malam tayo amin karuba, of course. Happy Mother's Day. Kadikit so amin apong nanang nga dumdum nga kita tangkan ito. Lalo kada kita pamilya mi, siyempre, ni Mrs. Juvie Pastor Seriales. Happy Mother's Day king ka bakit. And itinagawan nga nanang ko. Happy birthday, nanay in heaven. It's your birthday today. And Happy Mother's Day mat kang ka. Kadagiti kakabsat ko mat ni mana ko nga Gina, ni Annabel Orea nga mother. And of course, dagiti kakaanak. Si Kamat Balong, sino dagiti ket mo nga kablaawan iti Mother's Day? Siyempre ni nanay ko. Ni nanay Lourdes Pastor. Trabahal. Gan kiti kawawan week nga panagbalin na nga inapay lang ni ading ko nga si Laura. And congratulations di barbaro nga baby. Yeah. Baby Jody Pinatigos ko Antoinette. Yeah. Jody Antoinette. Jody nga Antoinette nga talaga tinagan na. Sunsa. Sunsa. Oh. Ken happy Mother's Day amin ang kadagiti aming agdidingag nga inatata. Kadagiti ex mo nga nagbaling nga Mother's Tatan. Ano tingin ako ng kanya da? Happy Mother's Day. Yeah. Kadagiti ex ko. Kuno mo na. Yung bang plagarutan eh, pagkakpay. May met ano si kati pagkapon na. Kasi nalagado ex ko mo. Siyam. Oy, awan. Hanang nga kasya yung awan. Manong arad nga yun? 7. Haan? Ano? Mga kolang. Ti mother, nagbaling nga motheran. Haan na, you consider everybody. Awan, madi na nga ako, babaero. Ano? Lalaki. Madi mo lang. Basta hanak nga ako, chick boy. Yeah, of course. Yes, once again, from the 4-decade duo, Karuba, Happy Mother's Day. Kadagit so aming dungag. And here is something for you. Ayan, because it's Mother's Day. We would like to thank every mother apo nga nang natartaripato ko datoy amin manipod apanagninaw gana apanagpas nga ingana ti makilan ada asawa mo dumaw dawat ka pa lang iti kwarta kadagiti naganak. That's it. The no magic kailangan. Yes. No talagang awanan. So once again from the 4-decade duo, Happy Mother's Day. Mother of mine, you gave to me all of my life to do as I please. I owe everything I have to you, Mother, sweet mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother
much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of mine. Makapaili mga talaga iti nanang. So nga nagasat ka balong tatapay lang nanang mo. Wow. And mabaling mo lang angaw-angawan, kupit-kupitan kasi ay. Ngarada, iti mo na kablaawan taman, nagitay nagbaling nga bisita tatira BDJ Studio. Nga isumat na po ti way, nga gapuanan nga makaititid kami iti walkers and saklays katigiti kasapulan. Just message us karuban masapol yu iti walker katigiti naganak tayo weno uncle auntie tayo karuba tayo nga masapol na ti walker weno saklay. Just get in touch with us and Adda po ti ititid me from the provincial government through Dr. Derek Vizcara apo kadwa namet ni ading Silka weno ni Jessica Delizo. Habi nga tanga Silka iti impalayaw dito handa nga tanga ninayunan ti papaya soap kas dahil kumana. Anyway, good afternoon kada kayo. Doc Derek, ading Silka, and kasamutan kini Benjo, ni Benedict Jan Vizcara, and ni Banong, ni Giovanni Kibuyen, together with, of course, very special apong kaanakan ni Silka, ni John Lloyd Pasion, iti Bugal yung Norte Ramon Isabela, agasum kat one of his wishes kano during the Novena Mass last December is to have a photo ops with us, and fortunately after the Novena Mass that was the 24th night of December. English ang mga English. So pa yan. Ilocano ito programa. Monday, excited. Alam na, Happy Mother's Day ko na nangamin. Anak ka sa nung work iba kati Ilocano de Jai. Aldaw, dagiti nanang ko na. Nagasangal daw, dagiti nanang. Something like that. Pero much better no Mother's Day. Ayan, kat after the Novena Mass, kat si kami tinagtukar ngamin di Jai parokya, and ako na oh, my wish is granted. Guna na. So, nakipag-picture is na. Kinumpleto na kami di simbang gabi ka naman. Oo, nga Rod. Sige nga Rod, datagiti araraw yapo kini Apo. Don't forget to put it in a novena. Ayan, dakal nga ba nagapo. So, let us all pray. Aglalo iti pa nakai-sardingan ko maapo iti pandemic tayo, iti coronavirus. Apo, nakaado aman ti sinasaon. Anyway,
Hello, June and JM. Pahigit man ni ating nyo. Carissa on her birthday today. Agyaman na ko na nininang Lani Walyares Bartolomé. Happy birthday, Ading. And stay with your dad. Abo, talaga. Amot nga nagasat ni Ninong Delmar. Dadataan ng mga ayawang kang kuha na. Kat kuna na pa dito, good afternoon to both of you, Kuya. Ken JM, happy Mother's Day. Mamang Manching, Inang Meli, Nanay Lina, Mami Cora, Nanay Mercy, Mama Gemma, ken amin nga ina iti Ramon National High School. Enjoy your day from Attorney Dorman mo. Dito po ni Dr. Dorman. At no, minsan attorney, minsan doktor. Ayan, happy Mother's Day. Kini among bagad to ni kita mo no dati ko ta. Pwede. At ni attorney nga ko hanang nga imbaga Adel. Ako awan. ko inka uburan attorney Adel. Di na nalagip dinaga mo kasi kanay nga sig isuna mo ay sikat ni mang kabkablao kay ti familia na. Anyway, happy Mother's Day ninang Lani. Nalipatan mga kinablawan na return back. Ayan, and of course, katakati so amin nga nanang. Happy Mother's Day mo lang kiniinang Natividad. Pastor. Ayan. Kinanti Nancy, Nanti Bubet. Yan. Ni Nancy nga nagulo iti ramay ti saka na. Sige, kumablaw ka pa itakati kita. Ada mag-request dito yun niti ko Iti. Pa-request man, di ko silapan ka by Crystal Concepcion. Ay, okay, sige man, isumanti unang nga pato karenta kakabsat. And it's available na po iti Deezer. And YouTube, you can watch it now, apo. Plus Factor atakin ni Basang Crystal. Actually, tatako maiti launching ng magapot COVID-19 mat. Hantay mat, awang mabaling iyaban sunod to perform with us. Wala. Isong informal pa laang. Sa tayo tulad taapong iyaban sunod to yan with a little bit of pa-isnak-isnak ko madatagat. Apo, nagragsak ko Nanay green mustard yun. Wen, kaputa awa nang mabalin isong ipangagmikata kayon. Apo, the first ever single of our 2020 Ilocano Idol nga nangapak iti February 14. Dito yung apo, Adda kami man 98 by ito 98.5 by FM. Apo, first grand champion tayo ito nangabak iti 30,000 pesos cash plus a recording contract. Ayan. And now we would like to present to you apo datay nagregregata na first single. Entitled Kusilapan Ka. Isong no iti medyo kaung-ungot yung basit dati pagkurkuraan nyo ti may isang tao padasin nyo ako silapan. Ngarod! Once again, Miss Crystal Concepcion of Diamantina National High School, Kapatuan, Isabela, with her song Kusilapan Ka.
awan ka, ipasulik toto'y matang ako mitaken ka. Sakto ba'y pangato, ken ipababa, kastanto panang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawikan na amiris mo't nagdudutang. I'm sorry, damage has been done. Digbet impagarup sa maituran, balay gikit masarakan, kalbasan nga syakit panawang. Intun nagsarata, kusilapan ka, ipasulik toto'y matang ako mitaken ka. Sakto ba'y pangato, ken ipababa, kastanto panang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. Yem kinagpaisuanan na, mail-iliwak lataken ka, bareng no kabaylak to, nga aramiden nga. Intang nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulik toto'y matang akong mitaken ka. Sakto ba'y pangato, ken ipababa, kastanto panang iparignak, ang mabiyagak nga awan ka. Of course, that piece, Kaaruba, was written by yours truly. Siya mo itong tinagamit iti sequence nan. The orchestration, the backup vocals, the Arrangement recording, ng the arrangement. Nakadanga bagbagam. Hana, you cannot arrange the one iti melody na. Okay. And so, to put it in a package, talagang masapol mo iti may isang buong production team nga kunada. But luckily, may sakla nga na po nga nagaramit dito sa amin. Kasta apo kabilag iti ay, apo nagaduman nga message. And kasta kalaing iti for the production. And that's it. And ano ko iti message. Kung nananiman ako nga Gina Ade, nga naglaing at kusilap ko na. Yeah, that's it. And kung na naman, dito ay ni Kabsat Camilo. Kabsat Camilo ko nagtuloy. Sir Camilo Castañeda. Kabsat June, and JM pakikablaawa man, teka kaisuna nga kapisi ti puso, kendungtungwa, kung na nga asawa ni Mama Lerma, si Castañeda, iti Happy Mother's Day, kan advance happy birthday into May 7th. Apo May mo lang isuna. Isumot lang nga nauli mo kas laki ni nanay ko. Agsabadi dati karakter nanay ko na tagari. Ni Ma'am Lerma talagang na Emma dada. At iso iti kaldawan ti kasangay na. God bless and I love you so much Mama kung nanamat apo nagsaya at mata ni Sir Camilo. Thank you so much for listening. Yan and staying with us Sir Camilo. Yan karod kung nanamat dita balong. Mangbasa ka wan. Adoong na. Aduda dito. 58. Reynan Laboton, good afternoon po Kuya Jun and Kuya JM. Greet ko man ni inang ko iti Happy Mother's Day ni Helen Laboton. Ngadda Saudi. Ken kastamat kin ni Tita LC, Auntie Ellen, kin ni Sister Correa. Happy Mother's Day kanyayo amin. Watching from San Jose, Quirino, Isabela. It's me, Reynan. And of course, kuna ni Lorelei Bagawisan. Pa-shoutout man idol dito sa Lindingan, Ilagan City. Sa Lindingan, wala naman. Ayan. Kadagiti amin nga family Simon, kindly greet Happy Mother's Day. Ken Mamang Lina Simon, thanks idol. And then, kuna niyan ting Nelly Mariano Heron. Happy Mother's Day everyone. Pakibati ken Nanay Teresita Heron, aka Tishang. Bagat Tisha, Happy Mother's Day. Aga po iti manugang mga dijay. Pakikan tayo sikat baknang ko from Hong Kong with love.
Ayan, sige isuman ti saruno tata sikat. And hello to Auntie Kathy. Happy Mother's Day. Kanya Auntie Lisa. Yes. And sino ba? tumapay nga gagayam. Si Josephine. Yeah. Happy Mother's Day kada kayo. Ate Ivy daw nga Pasqua Clinton. Nakita? Ano na? Naimbagal daw mga idol. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay watching from Malaysia, from Bel Palma. And may sabay. Kano ni John Lelina watching from Managilian, Isabella. Idol greet ko man Tito Makong. Mga ararawan. Ako, nagmayatan. Kapital Kamatis, ana. Kini Tito Jason nga madamag dingdingag. Kini Tito Jack nga nakaindayon. Thank you, idol. Okay, dito mo YouTube apo first on the list 11:58 pela tatay. Advance Happy Mother's Day kana ni Bayo Joseph kada kayo amin nga ina ang karuba. Congrats met kini Crystal Concepcion. Ayan di kairi-iruwar nga kanta na more songs to come idol kuna yes iso natin mo nga idol tayo apo Ilocano idol and talaga nga masapol nga dara na tatata kay kuna naman ni Jonah Madio happy Sunday manong June and JM pabati nga po sa lahat ng mga nanay nagse-celebrate ng Mother's Day at ang mama ko po na si Arlene Madio from Pasay City. God bless po. And Queen, amen. And Lorena Ermita, good day po sa mga sa inyong mga idol. I'm Lorena Dulay from Australia. God bless po. And here, last but not the least, Marvin Bermudez says here, naimbag ang malamiyo mga idol, pakablao man ti family Bermudez, iti Dubax del Norte, from ko eat with love. God bless. Ayan. And this time, here's a song called Sikat Baknang ko. Siyempre, pagbalinte nga baknang, dagiti pa bai. Agbalalo dagiti ya. Naganag tayo, isuda ti treasure. Okay. Kaya't ko't bumaknang tayo doon sa Nikuana gamitan ta Adda ka awan gusto no di sikat swerte akon kunan taka na yun nakapabaru Gemiti kalikagong ko sikat imbak nang ko bisong tabibig mo arak iti arik ko di ayak nga impay mo balitok apuro talikod kinabakna no isut kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo. Shout out kanu met kini JTV. Ayan, good afternoon kenka. And Lilibeth Limos, good PM kanyayo dita kawayan. Oray adayo kami, adda kami dito yung Laguna. Kasi adda kami ditan dongdong when may nga lugar nga kawayan. Ayan. From Lilibeth Limos. Talikod kinabakna no isot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo. Okay, explain kami or karuba for some reminders.